Ali tu je i Mijatović i 1:0 za Partizan. 37. minut. Budimir Vujačić. 1:0 za Partizan. Pogledajmo još jedan put. Odličan centar šut Predraga Mijatovića. Nije Zvezdina odbrana obratila pažnju na visokog stamenog posljednjeg čoveka odbrane Partizana Budimira Vujačića, koji sada nešto tamo nesportski reaguje i opravdano mu je sudija Sava Avramović podelio žuti karton. Nepristojno ponašanje Budimira Vujačića. Evo, pogledajte. I drugi žuti karton na utakmici. Sada Ivić u napadu, nema prekršaja.